jarawi dia pun tu. Okey. Makna pancing target. Oh sasaran deh, hino sasaran. Baru tutup ni. Tak lah mana. Kode target tu dekat itu membak bukan atasnya. Berarti bongkar. Coba yang bongkar. Ya, tahu. Ya. Apa? Jadi beg 3 highlight pun, beg pakai tenaga sasaran. Sasaran. Karena buruk jarak tengok butimang. Yang kenyo mutinyo betul-betul terlatihan wote on tertunggu. Memang hang gete. Bijan tengok hang juga. Nyo ladung ruh muno tetu. Ruh muno